Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yol belgilerini sorayım sizden, ma'qulsizmi? Gel. 12% uklonga spuskaga. Qanday belgi negisi? Bu eskartuvchi. Bu 10% podyomga eskartuvchi. Yaxshi. Bugacha bizning programmani ko'rib o'ylaymiz? Ha, razorot mumkin emas. Ikki tomonli yo'l. Ne o'tadi bu? Eslatmada unda. Eskartuvda bizda. Bu hayvon chiqish o'rmon, bu ikki xil bo'ladi. Kiydiki o'rmonlarda bu hayvon mol o'tatilgan. Hayvanotlar var, avaylag'iladi o'zida. Tunnel. Tunnel. Ne degan belgi bu? Eskartuvchi. Eskartuvchi. To'liq ayting o'sha. Bu Eskartuvchi опасный поворотlar yo'llari. Yo'q, yaxshi bayqangiz. Yosh palmas. Jadurlaslar. Palmas bu. Yomon yo'lda endi. Yaqinda o'tasiz. Yaxshi bayqasangiz, mashinasi men ko'rgazib qo'ygan atayni. Опасный поворотlar emas u. Tayg'aloq yo'l. Tayg'aloq. Tayg'aloq yo'l. Boshqa. Tayg'aloq yo'li. Tosh chachratish ehtimoli bor. Tosh chachratish avaylag'iladi. Benat Ramazon, sizning dokumentleringizni tekshirgungacha men sizdan yo'l belgilar so'rab turaman. Ma'qulsizmi? Keyin bu qanday yo'l belgisi? Главный. Главный не? Главная дорога. Главная дорога. Он не главная дорога. Bu главная дорога. Главная дорога бүтті деген, ha? Negizden bizim programmani ko'rgansiz bugacha? Yaxshi kelasiz. Bu Bu bilmiyorum. qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? 3 yil edi. Qaysi yerda o'qib olgansiz? Vaqtdan o'qiganmiz. Aravanda o'qigansizmi? Hozirlar aravandliklarni maqtayaptilar, qatlu tayyorlanibdilar. Bu qanday negizden qizil tegrakmen belgilanganlar bular? Bu bilmagan bo'lib o'tgan. Negizden mümkün emas degan belgilar, запрещено deydi. Bu yerda texnikalik qilgan mümkün emas deydi. Kelasiz bu. Moykan belgisi. Avtomoyka. Avtomoyka. Velosiped Ha. belgisi. Бар degan. Jolu deydi. Jolu Velosiped jolu deydi. Bu не главный дороганың жолы. Tağırak aytqanda qanday? Jol ber deydi. Жол берген. Уступи дорога deydi. Bu круговой движение. Bu Скорый deydi. yo'q, skor emas, yaxshilab aytamiz. Bu cho'ng mashinalar girbesin degan yo'l. Mümkün emas degan, girbesin emas, mümkün emas degan yo'l ekan. Belgi ekan, ha? Belgi. Bu yoqqa qarshi girbesin degan. Qayerga girbesin? O yo'lga da. Yaxshilab aytamiz. Büt bari qaramayan belgilangan, ha? Qarab. Shunday men tushuntirib Bu emas, bitdi degan bu yoqqa kelsa bo'ladi, mumkinchiligi bor. Burasini aytamiz. Bu yoqqa kirgan bo'ladi, nima bitdi deganda. Ne bitdi degan misal? Ya girmagan yo'lda emas, bitdi degan. Bardıq tıyı salınıcı zonanın bütkönlüğün bildiredi. Menat Ramazan Recep Reis programması. Geliniz. Makul olsanız ben sizden yol belgileri sorayım. Geliniz. Bu qanday yol belgisi? Abi tetri qarım olgan turbayım mı? Qanday nanıdın, ha? Geliniz. Nodan başlayıverelim. Gazniца var ortada. Ya. Gazniца var mı? Şu bunu ne belgi bunu? Kızıl menen emet turatqa. Gazniца emas, больница. Больница var degan. Больница var deganda tushuntiribdi, geliniz. Bu ko'rgazib bilan turgan. To'g'riga bu yoqqa pavor. Ha, ikki tarafqa Ikki taraf. to есть to'g'ri ketganga jana o'ngga burilganga deb ko'rgazib turadi bu. Keliniz. Ha. Qanday yo'l belgi ekan bu? Eskartuvchi belgisi. Emniyatdan eskartuvda bu yerda? Ya. 12% kimda ekan? Öl deyish ekan. Qattiqroq so'ylaymiz. Keliniz. Bu 10%. jo'g'riroq ekan, ha? Podyomda qo'yasiz. Znaklarni ko'rib, negiz biz bugacha ko'rib turib o'ylangiz. Jatlab бүтdingiz deyman. Buna жаңысынан so'rab qo'ying. Жаңы emas, negiz kitobda bor. Keliniz. Bu yo'llarda опасный emas bor degan. Negiz qanday belgi bu? 3 burchliq. 3 burchlik не главный дороганың belgisi. Yo'q. Eskartuvchi. Eskartuvchi. Emniyat eskartuvda bu yerda? Bu yerda jana emas. Qo'rqinchi bor degan men bildiradi. Tayg'oq yo'l deydi. Tayg'oq Tayg'oq yo'l. yo'l deydi. Bu Bu o'sha Бұл o'shunday o'ylagan boshda. Eko bir znak debemiz. Yo'q, eko bir emas, bu kichkina boshqacharoq ekan. Hop, negiz bu qanday? 3 burchliq. Не главный дорога. Demak,
Жолда эскертүүчү белги. Эмнени эскертип атат? Көргөзүп атат да. Бuyakta taş düşüp. Баллондон чыгат. Эмне экен? Яма самадан чыгып кеткен таш болсо керек да. Яма самадан эмес. Ташыргышы мүмкүн дейт, э? Ташыргыйт, абайлагыла деп атат. Шот бул жака кирбейт экен. Решетка бул жака кирбейт деген, да? Бул кайсы поезд жерде? жолу. Эми туура айтып атасыз. Поезд бар жол. деген. Бул жерде эмнеси менен экен? Ошол уступи ошо поезд жолго эме жол берген эмес да. Шлагбаум менен, э? Шлагбаум менен. Бул Поезд бар деген. поезд бар, бул жерде 5 шлагбаум дейт, да? Запрещен знак. Эмне запрещен бул жерде? Машина койгонго болбойт. Стоянка, э? Стоянка. Стоянка запрещена. Бул Бул кирпич да. кирпич. Кирпич дегенде эмне ал жака киргенге болобу, болбойбу? Болбойт. Болбойт, э? Бул 7 тоннадан өйдө машина жүрбөсүн деген эмес. Тоннадан ашканга мүмкүн эмес дейт, э? Бул Бул прицеп. Эмес. Прицеп менен киргенге болбойт деген жол эмес. Прицеп менен жүргөнгө болбойт деген жол белгиленген. Азамат. Запрещен разворот. Запрещен. Kaç. Разворот кылганга мүмкүн эмес дейт, э? Бул Karama karşı. Nima deydi? Şurada. Karama karşı. эки тараптуу кыймылдайт. Kıymet. Эмне деп атат бул? Öküz birciğine. Эскертип атат. Келиңиз. Бул Öküz birciğine mal çorba var. я, Mal çarbalar var. Öküz birciğine veriyor. жо мал жандыктар бар дейт, э? Абайлагыла деп атабы? Ha işte et. Абайлагыла мал жандыктар бар дейт келиңиз. Бул Tünel var. туннель бар дейт алдыда. Yolda nimalar var? Ne dedi? Pavorotlar var. Resk. Жакшылап байкаңыз. Yaptı. Yol tuğurmaz da yani manakala. Тайгак жол. Tayga yol. Тайгак жол. Yani taşlı yol. Taş atadı. İşte Ташыргыйт дейт. Эмне деп атат бул белги? birciğine. Эскертип атат, э? Эскертип, Келиңиз. Бул Bana железнодорожный emas mıydı? Железнодорожный. темир жол бар дейт, э? Шлагбаум менен. Бул Bu ya машина. Поезд. 5 шлагбаум дейт, э? Запрещен. Стол. Тоқтап тұрмын. Стоянка мүмкүн эмес, э? Bu запрещен. Эмнеге запрещен? Кирүүгө мүмкүн эмес. Кирүүгө, Кирпич. Bu yam запрещен. 7 tonna. 7 тоннадан ашканга мүмкүн эмес дейт. Бул Телешке. эмне экен? Прицеп. Да, запрещаешь. Прицеп менен жүргөнгө мүмкүн эмес дейт. Болду, аз амас. Ак жол. Бир аз эсиңизден чыгарыпсыз, бирок жакшы. Az mı? Ha. Ооба, ак жол. Bu şlagbaum. Эмне кандай шлагбаум? Şlagbaumga yaqinlashasan. Темир жол бар дейт, Ha, э? Темир жол эмнеси менен дейт? Шлагбаум менен дейт, э? Temir yol bu. 5 шлагбаум деп айтып койдум. Stoyanka zaten. Стоянка запрещен, аз амас. Kiriş mümkün emas. Кирпич. 7 tonnada kurzovoylar deseyin. Kurzovoylar çoğunlar kiriş Мүмкүн эмес, э? 7 тоннадан ашканга мүмкүн эмес. Pritsep bilan mümkün emas. Прицеп менен мүмкүн эмес. Ben ise bor. Бул Onga второстепенный yol bor. оңго жана түзгө болду мына. Аз амас. Билет экенсиз, ак жол. Ассаламу алейкум, мен атым Рамазан, Эреже плюс программасы. Келиңиз, мен сизден жол белгилер сурайм, макулсузбу? 12% spust. Спуск, э? Муну азыр сиз бияктан көрүп турдуңуз жанында. Азыр сизге берип папканы ачам. Cengdam toşundan tokat. Ne oydu? Пойдем, э? Поворот mümkün emas. Жакшына байкаңыз. Поворотпу же башкабы? Разворот mümkün emas. Разворот мүмкүн эмес, э? İki de yol. Eskere. Көргөн нерсени жакшы жаттап калат Жок, экенсиз, жок. э? Вообще биздин программаны көргөнсүзбү? Жакшы, келиңиз. Bu hayvan öte durgan yer. Мал жандыктар өтөт дейт, э? Тоннел. Коюп туруңуз, азыр мен сизден мына папканы сурайынчы. Жакшы, бул киши азыр биринчи кишини сурап атканда жаныбызда турду ба? Экинчи папканы сурайлы. Главный дорога. Мына билет экенсиз, аз амас. Главный дорога tuttu деген. Бүттү деген аз амас. Стоянка да. Остановка запишена. Bu kirүүгө болгон болбойт. Эч кандай? Техниканы. Мына аз амас. Точно көрөт экенсиз да. Bu автомойка. Автомойка аз амас. Бул Bu велосипедин öte durgan yer. вело жол, а? Болмас. Bu Бизде эң көп колдонула турган жол белги ушул. Негизги жол анан бул. keyinki yol. Negizgiden keyinki yol.
Уступи дорога. Уступи, уступи. Билесиз, эскерден чыгып атат да. Кургой. Кыргыбай бар дейт алдыда. Бул Bu грузовой жүрген болбойт. кандай жүк менен дейт? Оор жүрген. Оор кооптуу жүгү менен дейт. Опасный груз менен мүмкүн эмес экен. Бул Бул бардык тыюу салынуучу зонанын эмнеси экен? Знаю. Бүткөндүгүн билдирет экен да. Опасный тарап. Эмне деп атат? Эскертет. Эскертип атат да. Bu жеңил машина кирүүгө болбойт. Механикалык техникалык кыймылга мүмкүн эмес дейт. Сигнал баскан болбойт. Бул Афгандан. заман. Düz эмес жол. Тегиз эмес жол, Стоп. Эмне кылабыз бул жерде? Токтойбуз. Токтоп, андан кийин жылабыз, Bu жанагындай кошогот. Көз Көз ачты. көз айсыздер бар дегенди түшүндүрөт экен, кошумча белги катары коюлат экен. Бул Жабакыр мырза. Кандай белги бул негизи? Эскертет. Эскертат. Эмнени эскертип атат? Алдыда дагы башка коркунучтар бар дегенди эскертип атат, Азамат. Ак жол. Негизинен мурдагы биздин Араванга келбегенибизге деле негизи 1 жылдан ашып кетти окшойт. 1 жыл мурда келгенде айдоочулардын жол эрежелери, знактар боюнча түшүнүгү башкача болчу. Азыр бир кыйла жакшы. Араван өтө катуу даярданып атты негизинен.